Digel bilindbûna bihayê dolarî careka dî bihayê sutemeniyê bi taybet benzînê li dûkê giranbûn bi xwe vedîtiye. Beşê ji şûfêran dibêjin pêdiviya ev barodûxê nûke li ber çav bê te wergirtin û bihayê benzînê zêdetir giran nebîtin çûnke rewşa welatiyan gelek xirab bûye. gelek xirab e panzîn bilaxas giran bibîtin çünkü rojane و اگر هر تشتکل جه خوب بلن بو او هنگی او راتبت جیان او معیشت عالمی هیجی او جی دی برو لاوازیه چید گلک و جا گلک اپیتو یا حکمت او استاندردا را گریتن راست دلار گرام بو بس نابیتن پانزین جه خو گاز جه خو ارزاق جه خو نابید گرام بیتن ابد چی شوی کی داخواست که این پانزینانه ارزان بیتن ام وک سایق تاکسی دابشین بخوشول که این اف خو ظروف ند باشن و ند خوشن اگر اف پانزینانه جی گرام بیتن ام نشین شول که این Karmendê ji panzînxaneyên navbajarî amajî bû yekê diketin ku bilindbûna bihayê dolarî bihayê sutemeniyê jî giran kiriye. Waiştê sedê penzîn li welatê Îranê têtin û beşê jî ji welatê Tirkiye û bi heman kualitiya caran tête firotin. اگر گرانبونه بلنبونا بهای دلاریه چونکی بنزین ما برا پتر تقریبا 8 ساله جی ایران دهید و تاجر بنزین دلاری تکران گهران قطع نولت رد کنه دینار و دنا حولاتیا اگر نکه دلار بهت خورد بنزین ارزان بیت لی گرانبونه دلاری کارت کرنه که زورا کری Mehawildan rêveberê balavkirina berhemên sutemeniyê li dûkê bideyne axiftinê elservî babetê lê peywendiyawiya berdest nebû. Niha bihayê êk lîter benzîn adî bi 425 dînaran ku pêştr bi 375 dînara hate firotin û bo benzîna mihesin jî 5 dînar bo her lîtrekê zêde bûyne. Nijar Mihemed Kursat News, Duhok.